Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gihe yitegura ikipe ya Nigeria ndetse na Zimbabwe, umutoza w'ikipe y'igihugu Adel Amurushi yahamagaye abakinnyi basaga 27 azakuramo n'ubundi azifashisha mu mikino cyangwa se ku mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi igikombe cy'isi cya 2023 u Rwanda ruzahuramo na Nigeria na Zimbabwe tariki ya 6 n'iya 9 z'ukwezi kwa 9 2025. Yes, ubwo ni vuba ahangaha rero n'urutonde rugaragaraho abakinnyi bahamagawe bwa mbere nk'ubita Ntiyo David ukiniye ikipe ya Kiyovu Sport, Ishimwe Jabir ukiniye ikipe ya Teseri, uwo bita Nduwayo Alex ukinira APR Football Club, Shimimana Emmanuel uzwi nka Kabange wa Rayon Sports ndetse na Mukuju Christian ukinira Elite Football Club. Abandi bahamagawe ni abanyezamu harimo n'ubundi babandi musanzwe muzi harimo Ntwari Fiacre, Ishimwe Pierre wa APR na Buhake Clement Twizere. Bamyugaro harimo Ombolenga Fitina, Niyo Mugabo Claude, Mutsinzi Ange, Manzi Siri, Nigena Clement, Nkurikiyimana Dari Ganji, Kavita Fanuel na Tirani Francis George. Mu kibuga hagati harimo Bizimana Jihadi, Mugisha Bonheur, Muhekeve, Ngwabije Brian Clovis na Kayibanda Claude. Barutazamu ni Inshuti Innocent, Ishimwe Aniseti, Mugisha Gilbert, yes, Mugisha Gilbert, hakaza uwo bita Mugisha Gilbert, hakaza uwo bita Harmony Ali Enzo, Kwizera George, Birahamira Bedi na Gitego Arturo. Abakinnyi batunguranye ntibagaragare muri bano bakinnyi harimo Samuel Girete, Hakimu Sahabu, Ronika Bosco ndetse no bita Nigena Clement. Biteganyijwe ko nta gihindutse abakinnyi bahamagawe bazatangira umwiherero kuri wa gatatu, nibwo bagomba gutangira umwiherero. Ubu ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 2025. Muri rusange itsinda C riyobowe na Afurika y'Epfo n'amanota 13 ikurikiwe n'u Rwanda na Benin banganya amanota 8, Nigeria ya kane ifite 7, Lesotho ifite 6 na Zimbabwe ya nyuma ifite amanota asaga 4. Uko niko rero update zihagaze cyangwa se niko bimeze mu Mavubi, aho uru rutonde rero rwasohowe n'umutoza Adel Amurushi hagati ku itariki 6 ndetse n'itariki 9 aribwo ino mikino igomba kuba, aho u Rwanda ruzatangira rukina n'ikipe ya Nigeria. Ubwo ni ku itariki 6, mu gihe ku itariki 9 rugomba guhita rwakira ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Reka turebe rero uko bizaba byifashe, aho aba bakinnyi n'ubundi tugomba kumenya uko bazitwara, dore ko Adel Amurushi biri kuvuga ko ugereranyije n'uwahoze atoza Amavubi Frank Spitler, Adel Amurushi nta kintu gikomeye cyangwa se nta mukino twavuga ngo yari bwatsinde kuva yatoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka turebe rero uko bizagenda. Ese aba bakinnyi bahamagawe, Ntwari Fiacre yongeye guhamagarwa, ni nawe ukunze kubanza mu izamu, ese niwe uzakina cyangwa se niwe uzabanza mu izamu akaba akina ikipe ya Kaizer Chiefs, mu gihe obita Ishimwe Pierre bahanganiye mu izamu akinira ikipe ya APR Football Club. Ese bizagenda bite cyangwa se uyu mukino uzarangira gute? Ese Amavubi asigaranye ayahe mahirwe yo kugira ngo azakine ino mikino y'igikombe cy'isi? Nubwo bigoye ariko bikaba bigishoboka. Reka turebe uko bizagenda.